Сегодня Усатый выпустил очередную партию заложников, 250 человек. 15 из них депортировали в Литву, в том числе Ольга Лойко, Екатерина Андреева, Марфа моя Рабкова. Вот мы сейчас ждем этих счастливых, свободных людей. Ну и, конечно же, моя искренняя радость, в принципе, за всех 250, которые освободились. Вот как-то так. Дмітр, зусім нядаўна вы былі на месцы тых, каго зараз Так. нам везуць. Што вы адчуваеце зараз? Я адчуваю радасць за сем'і, якія дачакаліся сваіх любімых. Вось вызвалілі 250 чалавек, і толькі 15 везуць зараз сюды ў Вільню. 235 засталося ў краіне. Гэта рашэнне Лукашэнкі, ці ён даў на гэты раз людзям выбар, ці застацца, ці Я паехаць? сумняюся, што ён даваў усім выбар. Даведаемся ва ўсялякім выпадку. Калі нас вывозілі, нам выбар не давалі. І мы ведаем, што тэма гвалтам дэпартаваных палітвязняў яна ўвесь час абгаворвалася, уздымалася. І хутчэй за ўсё, я мяркую так, што амерыканцы гэту тэму падымалі. Можа быць, рэжым выбіраў, каго зручней пакінуць, каго зручней дэпартаваць. У любым разе добра, што людзі вяртаюцца да сем'яў, якія чакалі іх. Сёння Коул вельмі шмат гаворыў добрых слоў наконт Лукашэнкі, сказаў, што ва ўсім свеце яго лічаць вельмі такім лідарам. Слухай, гэта ж мы разумеем, такая дыпламатыя. Альфа-самцу этому трэба, каб яго хто-небудзь пахваліў. Калі за такі кошт ён гатовы вызваляць закладнікаў, якіх тэрарызуе, хай яго пахваляць, хай раскажуць, які ён круты чэл. Расскажи мне свою радость о вызволении политвязня. Ты недавно сам такой был. Во-первых, тебе тоже привет. Да. Во-вторых, всем по привету с подарства. В-третьих, да, я как сюда подъехал, я смотрю, атмосфера как 11 сентября, когда освобождали меня. То есть люди в ожидании, люди на треморе, люди ждут. И сейчас приедут, будут крики. Я, конечно, рад. Кому-то не сильно повезло, и они их выгнали из страны. Они окажутся сейчас за границей. Кому-то повезло побольше, наверное. Хотя, смотря как посмотреть, их выгнали в Беларусь. Я рад. Меня тут все спрашивают, кого ты больше всех ждешь, кого ты больше всех ждешь. Кого ты больше всех ждешь? Андреева, Пальчис, Стефанович и Лойко. Это прям моща. А остался кто-нибудь там еще в колонии, кого бы ты очень хотел видеть? Слушай, все... я ж не знаю, кого сегодня отпустили. С кем я там лично знаком. То есть, Белоус где? Нету пока. В смысле есть списки? Я ничего не нашел. Только что выложили. Ах ты вообще. Только что выложили. Я только что приехал, меня сразу к съемкам я ничего не знаю. Не знаю. Значит, анархист Серега Романов. Наверное, больше всех. Расскажи мне еще, пожалуйста, свою реакцию на слова Коула про то, что Лукашенко мировой лидер, которого ценят во всем свете. Насколько я знаю, это были не слова Коула, это была подача белорусских СМИ слов Коула. Когда я увижу видео или когда Коул скажет это лично, да, я такое говорил, я поверю, что это было. Но пока как-то мне сомнительно. Потому что я думаю, это подача там наших такая. А как тебе санкции, которые сняли в обмен на политзаключенных? Значит, во-первых, это в очередной раз доказывает, что люди выходят из тюрем только благодаря санкциям. Если бы санкций не было, возможно, никто бы вообще не вышел. Золотые слова. Поэтому, когда будете в очередной раз размышлять, там, надо, не надо, все, мы вам, вы нам, все, вы отпускаете людей, мы снимаем санкции. Так это работает. Потому что если там на моего потерпевшего гражданина Лукашенко будет нечем давить, соответственно, он ни на какие уступки тоже сам идти не будет. Вот такая загогулина.
Вот так вот, понятно? Слушайте умных людей и топите за санкции. Только они работают, я тоже так считаю. Передай привет моим подписчикам. Ее подписчики. Привет. Подписывайтесь. Так они подписаны, если они подписчики, ну, они логично. подписаны. Если вы не подписчики, там подпишитесь. Леонід, ось зараз визволення не такое, як було раніше, тому що раніше усіх викидували, да, з країни, а зараз Лука разрешила застаться 235 пяти чоловікам, да, Україні тільки 15 везуть зараз у Літву. Чому, як ви думаєте, так адбываецца? Гэта ён такі гуманіст стаў, ці гэта нейкая умова Трампа? Вось, таму што ўсё-такі была шуміха, што людзей выкідваюць без паспартоў, без дакументаў, без усяго, і ім тут вельмі складана легалізавацца. Як вы лічыце? Ну, трэба таксама да таго, што вы сказалі, трэба дадаць тую навіну пра адкрыццё расследавання ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. І менавіта вось гэтыя прымусовыя дэпартацыі ці высылкі і з'яўляецца прадметам расследавання ў Гаазе. І я думаю, што гэта таксама гэты чыннік таксама паўплываў на Лукашэнку, таму што яго падазраюць сур'ёзна у здзяйсненні міжнароднага вельмі сур'ёзнага злачынства, у злачынстве супраць чалавечнасці, у якія ўваходзяць вось гэтыя прымусовыя дэпартацыі. Ну і безумоўна пазіцыя амерыканскага боку, які таксама патрабаваў ад дыктатара, таксама патрабаваў, каб ён спыніў вось гэтыя ганебныя практыкі высылкі з краіны нараджэння сваіх грамадзян. Вось. Ну і безумоўна гэта вельмі добра, што даюць магчымасць людзям застацца ў Беларусі, ў краіне. Канешне, там ім будзе не цукар жыццё, таму што нават калі іх памілавалі, з памілаваннем гэтыя як бы судзімасці іхнія не пагашаюцца аўтаматычна. Калі крымінальнае злачынства менш цяжка 2 гады, і калі цяжкае 5 гадоў, яны будуць кантралявацца гэтымі крымінальнымі гэтымі інспекцыямі па месцу жыхарства. Мы ведаем, у якіх умовах гэта адбываецца, і пастаянны кантроль, і да хаты прыходзяць, і з працаўладкаваннем цяжка, таму што прозвішчы асабістыя дадзеныя заносяць у спісы экстрэмістаў ды тэрарыстаў. Вельмі шмат будзе абмежаванняў у іх, але тым не менш, я думаю, што пры жаданні з краіны выехаць можна будзе, пры жаданні. Канешне, калі ім аддадуць пашпарты. Ну, думаю, што бальшыне ўсё ж пашпарты аддадуць, ось, і яны змогуць, той, хто пажадае потым, выехаць за межы. А тое, што пакідаюць у краінах, даюць магчымасць застацца ў краіне. Гэта вельмі добра, і то ось мы бачым гэтую практыку амерыканцы разам з еўрапейцамі пераламалі. А для чаго вось забіраюць пашпарты? Допустим, у Николая Статкевича мы ведаем, да, забрали пашпарт, не аддалі. Ім же зручна, каб ён з'ехаў, яны ж гэта хацелі ў першы раз, калі яго пытались вывесці. І зараз яму не аддалі пашпарт. З чым гэта звязана? Таксама, калі, допустим, нейкім палітвязням таксама не аддаюць пашпарт, Луке ўсё роўна зручна, каб усі з'ехалі, таму што мы ўсі для яго будзем злачынцы до конца яго дзён. Ну, што тычыцца кейса Міколы Статкевіча, гэты кейс унікальны. Мікола Статкевіч вораг нумар 1 для Лукашэнкі. Лукашенко ведае пазіцыю Міколы пра тое, што той ні ў якім разе не з'едзе з краіны. І па гэтаму Лукашенко асабіста кантралюе, каб Статкевіч, які пераламаў сітуацыю, пераламаў сцэнар Лукашэнка, адмовіўся выязджаць з краіны, ось коштам свайго здароўя дамогся, што ўсё ж рэжым быў вымушаны яго пакінуць у краіне. І таму Лукашенко вырашыў яго вось пакінуць без пашпарта у такіх умовах, каб як бы працягваць ажыццяўляць у адносінах да гэтага чалавека такую асабістую помсту. Дорогие сябры, той, хто прайшоў турму і вызваліўся, скажа вам, што рана ці позна гэты момант надыходзіць. Выходзім на волю. Як для чалавека, так і для народа, так і для краіны. Дзень волі для беларусаў надыдзе. Пакуль мы толькі ідзем да яго. І 25 сакавіка, альбо выходныя 21, 22, 28, 29, дзе гэта свята адзначаецца, мы можам зрабіць такі крок да волі. Выйсці на акцыю пад чырвона-белымі сцягамі,
Калі гэта немагчыма з нейкіх прычынаў, можна падтрымаць арганізацыю дня волі донатам, ёсць спасылкі на зборы ў сацыяльных сетках. Калі ж і гэта немагчыма, калі ёсць людзі ў Беларусі, якія хацелі падзначыць, але не могуць, то ў гэты дзень мы з вами можам гучна размаўляць па-беларуску, усміхацца адзін аднаму, абдымаць сваіх сяброў, блізкіх, каханых і ў сямейным коле адзначаць гэтае свята, якое рана ці позна стане дзяржаўным. Беларусь подарунок Колу і вони команді. Так само вельми сердечний дякую литовському боку, який тримав наш вельми теплий прийом. Стримана вдячність білоруському боку за те, що це стало можливо. І я сподіваюся, що притягнеться визволення людей, притягнеться процес, притягнуться перемови, які дозволяють людям виходити на волю. На великий жаль, мой муж, журналіст із Кривіяжі, здається на сьогоднішній день в колонії. І це вельми болюче для мене. Я думаю, що його визволення буде справою моєго життя у найближчий час. Я прикладу усі намагання. І все, що від мене залежить, я для цього зроблю. Ігор повинен бути на волі. Я хочу нагадати так само про те, що більше за 100 жінок залишаються у колонії жіночої і у ізоляторах по всій країні так само кілька сотень жінок. Вельми тішуся за тих, хто сьогодні вийшов на волю, але я думаю, що абсолютно усі ці жінки мусять бути Вітаю вас на волі, дороженькі. Скажіть, як ваше відчування? Як здоров'я? Все нормально, не хворею. І поговорили з жіночкою? Так. Розмовляли, зараз Паспорт у вас не дали? Ні. Як виглядають ваші документи? А я не здесь, там в машине. Папірка? Это просто доведка. Довідка. І що литовський уряд на цей конкурс пропустили? Ні, все зробили, литовська митня все добре зробила, вельми хутко, всі там візи поставила, вельми добре до нас відносилася, тому ми вдячні. Як до вас ставилися в турні? Які умови? Ті не катували, ті не били? Ну, всякого було, але це потім вже знаємо. Ну, шмат кому було горше, но я не хочу жаліться. Скільки вам зараз, Микита, годов? 21, 22 будет май. Скільки ви в тюрмі побили за цей час? 5 лет и 7 месяцев. А за що? Шмат ми Ни за что. Ні за що, за політичне. Да. Як ви себе відчуваєте? Як здоров'я? Ну, сейчас лучше уже. 3 дня назад было хуже. Лежал в больнице под капельницей. думали, що може А що у вас? У меня эпилепсия, заболевание. А як проходив ваш вивоз у вогулі? Куди вас спочатку відвезли? Ну, нормально, никто не бил, не грубил. Все нормально. Чи є у вас паспорт? Не, нет. Вам його не віддали? Нет. Чи везли вас, як звичайно, до межі з мішками на голові? Не, все нормально. Говорили, можно ли остаться в Беларуси, это... Нет. Никто не говорил ничего, просто по факту взяли и вывели. А какие документы вам дали, когда выпустили? Ну, документов никаких у меня только аттестат, что я получил там еще в колонии за 9 класс. Мне не дали не доучиться ничего, у меня 9 классов образования. Надеюсь, что здесь у меня получится получить достойное образование, работать по профессии, которая мне нравится. Я хотів би подякувати всім, по-перше, за їх підтримку. Я її відчував. Я отримав вельми шмат листов, які ще могли доходити в 2021 році, в 2022, на жаль, вже цього не було. Але я ведаю, що шмат хто мене підтримував, і знайомих, і незнайомих. Я хотів би всіх подякувати. Подякувати господаренню Воробей, яка, на жаль, села в тюрму за те, що 20 рублів не перелічила у СІЗА. Я ведаю цей випадок. І, ну, тримайтесь, браты, тримайтесь, сестры. Мы дождались вызволенных политвязней. К журналистам согласились выйти только Екатерина Андреева, Никита Золотарев, Валентин Стефанович, Эдуард Пальчес. Остальные поехали отдыхать, приходить в себя.
В общем, как-то так.